Yes, mumeze mute bakunzi b'Imanzi Media TV, turizera ko mumeze neza aho muri mu byo murimo byose. Rero akanya tuje n'inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda mu matwi y'abanyarwanda n'abakunzi b'u Rwanda muri rusange. Inkuru rero dufite iteye agahinda ni inkuru y'umuntu uzwi muri politike y'u Rwanda ndetse uri mu bayobozi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari we Alain Mukurarinda. Uyu nguyu akaba yarasanzwe ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Uyu Alain Mukurarinda rero akanya tuvugana mu masaha make, mu minota mike cyangwa mu masaha make aciyeho yitabye Imana. Icyo azize burwayi yararwaye cyangwa iki, muraje mukurikirane muri video cyo tubasaba no kubana natwe. Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru avuga ko yazize uburwayi bwa stroke yamufashe ku munsi wo kuwa gatatu, maze agahita ajya muri koma. Umwe mu bizewe yabwiye Umuseke ari we dukesha inkuru ko Alain Mukurarinda yapfuye. Umunyamategeko akaba n'umushakashatsi Gatete Ruhumuriza ari mu bashenguwe n'urupfu rwa Alain Mukurarinda. Alain Mukurarinda yanditse kuri X cyangwa Twitter ko mu cyumweru gishize yari kumwe nawe batera urwenya. Avuga ko kuwa gatatu yagize ikibazo cya stroke ahita ajya muri koma, bityo ntiyongera gukanguka. Ati umutima wanjye urababaye cyane. Ku mbuga nkoranyambaga inshuti n'abakoranye na Alain Mukurarinda bakomeje kumusabira iruhuko ridashira. Reka dusubire inyuma tubanze turebe se Alain Mukurarinda yari muntu ki. Kwa 14 Ukuboza umwaka wa 2021 nibwo Alain Mukurarinda yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije. Ni nyuma yo kumara igihe akora ku mwanya w'umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza 8 nyuma y'uko hari habayeho impinduramatwara reform. Aza kujya kwiga mu ishuri ryisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo economique imyaka 6. Muri Kamena umwaka w'igihumbi 1990 nibwo yasoje amashuri abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu mwaka w'igihumbi 1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique et sociale, ariko baza kuvangamo abandi biga science économique mu gihugu cy'Ububiligi. Alain Mukurarinda mbere y'uko akora mu bushinjacyaha yari asanzwe ari umuhanzi ndetse anareberera inyungu z'abandi bahanzi. Aho twavuga nk'umusitari mwamenye, umusaza wabaye umusitari akuze ariwe bita Igisupusupu, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye yagiye aba manager wabo. Akaba ari n'umugabo nyine w'umuhanzi, wari umuhanzi nawe ubwe, aho yagiye akora ibihangano bimwe akabyandikira abahanzi, ibindi akabyiririmbira we ubwe. Aho twavuga nk'indirimbo yaririmbye igikundwa cyane mu minsi ya Noheli, aho yaririmbye indirimbo ivuga ngo abijuru baririmba n'ibindi murayizi. Rero twavuga ngo Alain Mukurarinda iruhuko agire iruhuko ridashira. Urupfu ni ruteguza kandi hariya wacu, urupfu ni wacu wa twese, tumusabira iruhuko ridashira kandi Imana imutuze aheza. Mwakoze kubana natwe. Iyi ni Imanzi Media TV, mwibuke gukora subscribe, like, share na comment y'u Rwanda ndetse uri mu bayobozi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari we Alain Mukurarinda. Uyu nguyu akaba yarasanzwe ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Uyu Alain Mukurarinda rero akanya tuvugana mu masaha make, mu minota mike cyangwa mu masaha make aciyeho yitabye Imana. Icyo azize burwayi yararwaye cyangwa iki, muraje mukurikirane muri video cyo tubasaba no kubana natwe. Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru avuga ko yazize uburwayi bwa stroke yamufashe ku munsi wo kuwa gatatu, maze agahita ajya muri koma. Umwe mu bizewe yabwiye Umuseke ari we dukesha inkuru ko Alain Mukurarinda yapfuye. Umunyamategeko akaba n'umushakashatsi Gatete Ruhumuriza ari mu bashenguwe n'urupfu rwa Alain Mukurarinda. Alain Mukurarinda yanditse kuri X cyangwa Twitter ko mu cyumweru gishize yari kumwe nawe
batera urwenya. Avuga ko kuwa gatatu yagize ikibazo cya stroke ahita ajya muri koma, bityo ntiyongera gukanguka. Ati umutima wanjye urababaye cyane. Ku mbuga nkoranyambaga inshuti n'abakoranye na Alain Mukurarinda bakomeje kumusabira iruhuko ridashira. Reka dusubire inyuma tubanze turebe se Alain Mukurarinda yari muntu ki. Yes, kwa 14 Ukuboza umwaka wa 2021 nibwo Alain Mukurarinda yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije. Ni nyuma yo kumara igihe akora ku mwanya w'umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza 8 nyuma y'uko hari habayeho impinduramatwara reform. Aza kujya kwiga mu ishuri ryisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo economique imyaka 6. Muri Kamena umwaka w'1990 nibwo yasoje amashuri abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu mwaka w'1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique et sociale, ariko baza kuvangamo abandi biga science économique mu gihugu cy'Ububiligi. Alain Mukurarinda mbere yuko akora mu bushinjacyaha yari asanzwe ari umuhanzi ndetse anareberera inyungu z'abandi bahanzi. Aho twavuga nk'umustar mwamenye, umusaza wabaye umustar akuze ariwe bita Igisupusupu, n'abandi bahanzi bagiye batandukanye yagiye aba manager wabo. Akaba ari n'umugabo nyine w'umuhanzi, wari umuhanzi nawe ubwe, aho yagiye akora ibihangano bimwe akabyandikira abahanzi, ibindi akabyiririmbira we ubwe. Aho twavuga nk'indirimbo yaririmbye igikundwa cyane mu minsi ya Noheli, aho yaririmbye indirimbo ivuga ngo abijuru baririmba n'ibindi murayizi. So rero twavuga ngo Alain Mukurarinda iruhuko, agire iruhuko ridashira. Urupfu ni ruteguza kandi hariya iwacu, urupfu ni iwacu wa twese. Tumusabira iruhuko ridashira kandi Imana imutuze aheza. Yes, mwakoze kubana natwe. Iyi ni Imanzi Media TV. Mwibuke gukora subscribe, like, share na comment.